Добро вечер. Недела 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 55 минути и вие и јас имаме право да ја знаеме вистината. Вечерва, првиот дел на интервјуто со Никола Сандуловиќ, еден од најконтраверзните политичари на Балканскиот полуостров, кога почнува вонредната ситуација во Србија, уапсен од страна Александар Вучич. Александар Вучич го посочува Никола Сандуловиќ како свој најголем противник на социјалните мрежи и во телевизиските интервјуа. Всушност, Никола Сандуловиќ е опсен поради три причини. Една од тие причини е ширење на лажни вести и паника во српската јавност. Всушност, тој кажа дека после доаѓањето на кинеските експерти и во Србија, како што беше во Италија, се зголеми бројот на заразени и на починати од коронавирусот. Значи, Никола Сандуловиќ интервју некаде во трајање од околу сат и пол или 90 минути. Првиот дел, значи, одлично интервју, ќе можете да проследите вечерва. Вториот дел во четврток во 22 часот вечерва ќе говориме кој е организатор на 27 април, кој е учесник или кој го има организирано атентатот во Скиро Глигоров, колку се богати балканските политичари, колку имат открадено. Значи, некаде околу 52 минути, цврсто, многу добро, одлично интервју со Никола Сандуловиќ. Останете со нас, сигурно нема да зажалите. Кој е Никола Сандуловиќ? Никола Сандуловиќ е една личност коju тек сад упознaju српски политичари и регион, jer u principu sam je uvek bio čovjek iz senke, koji je i stvarao Zorana Đinđića i koji je unuk od Nikole Sandulovića, prvog čoveka koji je ustao protiv Tita i koji je bio osnivač Republikanske stranke Jugoslavije u ondašnje vreme. Inače, moj pradeda Toma Sandulović je čovjek koji je školovao Mihajla Pupina i poslao ga u Ameriku i ono sve ostalo je kasnije istorija. Mi pripadamo republikanskoj porodici koja je već 100-godišnji su članovi i pripadaju toj političkoj opciji, ali generalno ja sam, da kažemo, uslovno spreman da jednog dana preuzem odgovornost te politike republikanaca i da donesem jedan trajni mir ovde i da izvršim neke korenite promene. Oni imaju puno priča, je bilo, kako vam kažem, lažnih priča komunističkog sistema, znate kako se oni optužuju za sve i svašta, ako im predstavljate jednu ozbiljnu opasnost. Ali narod je u principu shvatio ko sam, šta sam, koji su moji koreni i zašto se borim. Taj veliki strah koji vlada je opravdan jer u principu važim za čoveka koji posjeduje sve informacije i jako sam povezan sa republikancima širom sveta. Ве сметат за многу опасен човек. Сериозно опасен човек. И јас го кажав дека ќе разговараме, викат, види, тој човек кој има многу информации, има 4 обиди за убиства врз него. Апсен е во операцијата Сабија, тоа е 2003 година, која е атентатот на Зоран Џинџич, така да станува збор за опасен човек. Дали е Никола Сандуловиќ опасен човек? Ja jesam opasan za kriminogenu sredinu i za političare koji su umešani u kriminal. Po tom segmentu, kada gledate, izuzetno sam opasan čovjek i ostaje posjedujem informacije, to su sve one informacije koje mi imamo još od vremena moga dede, koji se aktivno bavio politikom, pa sve do današnjih dana su te veze i ostale. Što se tiče te Sablje, već je postalo toliko jasno, više nije tajna. To hapšenje direktno za mene je organizovao čuveni Beba Popović, inače ovo što savjetuje i Đukanovića i Vučića. Inače, taj čovjek koji je blisko sarađivao sa zemunskim klanom koji je zapravo ubio Zorana Đinđića i to je bio jedan od razloga zašto smo se ja i Zoran Đinđić razišli 2002. godine 5. maja, jer sam ja insistirao da se Beba Popović, Čeda Jovanović i Goran Vesić isključe iz vlasti. Beba Popović е присутен на средба која Зоран Џинџич и Љупчо Ѓоргиевски имаа тука, после победата на Љупчо Ѓоргиевски на изборите во Република Македонија. Снимени се во некои белградски кафани, во некои белградски локали, им пее Джеј Рамадановски. И Беба Поповиќ вела дека е таа врска помеѓу македонските табако олигарси и Станко Цане Суботич. Дека е мокен човек, има контакти во Република Македонија, Срđan Керим, екипата на Срđan Керим и така натаму и така натаму. Станува збор сепак за една респектабилна личност. Во моментот ги советува и Мило Џукановиќ и Александар Вучич, конекции во Македонија, конекции во регионот, живее во Виена, со силно обезбедување, така да сепак не е случаен човек. Popović je jedan, ja ga zovem kelner, imate onako degradaciju konobara koji vas usluži lepo i imate kelnera koji zna da ukrade bakšiš pijenom gostu. To je izvikana priča o tom čoveku koji je
na jedan volšeban način imao igrom slučaja i zle sudbine povodom ubistva premijera Zorana Đinđića, imao je neke kontakte sa engleskom tajnom službom. I on se Pa da, i on se stacionirao u Londonu, tamo je kupio, mi znamo i gde je kupio stan, ali to je jedan, kako da vam kažem, čovjek koji je sklon lažima, manipulacijama, intrigama i njegove namere su u principu zle. I Interes-đija, jedan veliki, molim vas, mora javnost da zna da on nema nikakvu moć političku, to nije političar, to je mešetar, jedan koji je opsednut sobom, niskih kvalifikacija, umnih i obrazovnih, potpuno bez. Tako da, dajte otvorite sliku u ovom regionu, da nemojte da veličamo ljude koji ne zaslužuju to. On je jedan čovjek koji je blisko sarađivao sa zemunskim klanom, kriminalnim klanom, koji je prvi doneo papire posle 2 sata ko je ubio premijera, što je smešno, što je svima jasno da se takve istrage ne završavaju za 2 sata, i koga je Zoran Đinđić pred smrt isterao iz vlade. Znači, zabranio mu ulaz. Znači, molim vas, nemojte da mu dajete toliku važnost, jer taj čovjek ne zaslužuje to. On će biti uhapšen onog momenta kad ja budem došao na vlast, ja sam to od davnih dana rekao, i to ćete onda tek saznati koje su njegove sve prljave igre bile u svim lošim dešavanjima u regionu, čak i u onom, da kažemo, neuspelom puču na Mila Đukanovića, da je zapravo on pravio celu tu ujdurmu oko toga. Во аферата Сабија или во операцијата Сабија која следи после атентатот врз Зоран Đinđić, вие сте апсени, 10.000 луѓе во Србија се апсени. Колку време, колку денови, колку месеци останувате во затвор врз база на тоа апсење во таа операција Сабија? Pa sama ta operacija Sablje je bila, da kažem, jedan cirkus za narod i uhapšeno je tačno oko 12.000. Znači 12.000. 12.000 ljudi uhapšeno, i to su se hapsili svi politički neistomišljenici i osvete lične koje su se dešavale. Вие сте еден од нив. Ja sam uhapšen zato što sam se ja čuo sa Đinđićem zadnja 2 dana pred njegovo ubistvo, da je on mene molio da se vratim u vladu i da nastavimo saradnju, i rekao mi je tada da je isterao i Bebu, i Čedu, i Vesića napolje. Да, вие имате во интервју дека на 9. март 2003 година сте се слушнале со Đinđić, тоа е значи некаде 3-4 дена пред атентатот на Зоран Đinđić. Tako je, i to je dokument jedan koji, vidite, sad je došao onako do značaja, onda je to bilo napravljeno kao da sam ja, ne znam šta, pokušavao, ja sam dao upozorenje javno za Zorana da mu se sprema i da će mu doći glave upravo oni koji su oko njega. Вас во вино дека вие всушност први сте го најавиле атентатот врз Зоран Đinđić во интервју на 8. март 2003 година, значи тоа е 4 дена пред атентатот на Зоран Đinđić, и тој текст или тоа ваше интервју има наслов "Власта треба да се плаши од народот", а внатре во текстот има дека бакнежот на почеток и бакнеж на крај. Или на српски полюбоц на почетку и полюбоц на крај. И дека тоа во некоја мафијашка to su oni вербалистика, значи како порака дека ќе биде, дека ќе биде убиен. Значи, луѓето овде во Србија тоа ваше интервју го проценија или го оценија или го анализира како прва најава дека ќе биде екзекутиран или убиен Зоран Đinđić. Ne, da vam kažem, to su novinske špekulacije. Mi smo bili jako bliski, mi smo sarađivali. Su Zoran Đinđić? Pa ja sam ga istvorio i politički sam ga oblikovao, i da nije bilo republikanaca 1994. godine, nikada demokrate ne bi došli na vlast. Вие, например, сте дефинирани како еден од неговите најдоверливи луѓе и човек задолжен за контакти со странство и со луѓе од натрешната политика. Значи, вие сте задолжен за контакти на Зоран Đinđić со странство. A ne telohranitelj, kao što je pričao Beba Popović. Telohranitelj je bio moj pokojni kum Branko Vasiljević, koji je ubijen. Koliki su moji kontakti u inostranstvu i koliko sam ja politički zapravo moćan, pokazuje se sada u punom sjaju, kada vodim našu političku strukturu republikance. Ali ono bitno, što da ne ostanem nedorečen, to hapšenje je bilo po nalogu Bebe Popovića. Koliko dena ste u zatvor? Bio sam, koliko su mi odredili, mesec dana. Ja sam uhapšen sa temperaturom od 40 stepeni i bio sam bolestan. Bukvalno nisam imao pravo na advokata, na posete, ništa. I oni su mene stavili tada po nalogu Bebe Popovića na spisak od 11 ljudi za likvidaciju. Šta je bio problem i povod hapšenja? Znači 11 луѓе од тие 12.000 се на список за ликвидација. Кои се тие луѓе? Кои се тие 11 луѓе
što se na spisu za Pa likvidaciju? u principu su to bili generali vojni i bili su tu još ljudi koji su bili svedoci dogovora Zorana Đinđića sa primopredajem vlasti od Miloševića. Ali šta je tu bitno? Gde je tu poenta? Poenta je u tome zato što su uski saradnici Zorana Đinđića i uopšte politički naši, da kažem, promoteri i zaštitnici su znali da iza politike Zorana Đinđića stojim ja. I prirodno je bilo da, pošto smo mi republikanci stvorili 1994. godine i doneli 22.000 potpisa republikanaca, kad je Zoran Đinđić postao i gradonačelnik, prirodno je bilo da ja nasledim tu politiku, jer zapravo sam ja i vodio s vreme dok je Zoran bio živ i trebao sam da preuzmem Demokratsku stranku. Beba Popović, znajući šta je mislim o njemu i video je da ga je Zoran izbacio iz cele te priče, on je odigrao na tu kartu da se ja uhapsim i da se stavim na taj spisak likvidacije. Međutim, kada su dolazili iz Evropskog parlamenta i jedan gospodin iz Italije, visoki funkcioner politički, kad je tražio da vidi da sam ja, oni su mene brže bolje preko noći pustili i izvinuli mi se i kaže, uhapsili smo vas da bi vas zaštitili. Dobro, smo nisam dugač. Platili su mi 10.000 evra kao oštete i na tome se završilo. Sa praznim papirom su me uhapsili, nikad me niko ništa nije ispitivao, nikakav postupak protiv mene nije pokrenut i ja sam s praznim papirom uhapšen i pušten. Ако велите дека има список од 11 луѓе и во најголем дел на тој список за ликвидација и во најголем дел на тој список се луѓе кои учествувале во тој процес на примопредавање на власта меѓу Милошевиќ и Зоран Џинџич, а вие сте на тој список, се учествувале ли вие во тој процес на примопредавање на власта помеѓу Милошевиќ и Џинџич, што е договарано, кој учествува, се говори дека тогашниот руски министар за надворешни работи господинот Иванов, дека е овде присутен, дека руската дипломатија, дека американци, дека Мишес и така натаму и така натаму. Можеме ли да дефинираме целата таа приказна? Ja sam bio involviran u to duboko i znao sam koji su bili uslovi predaje. Ja imam dokument koji su potpisali Zoran Đinđić, Koštunica, Čedomir Jovanović, Milan Milutinović, gde su garantovali Slobodanu Miloševiću da neće biti isporučen u Hagu. Znači, ja imam originalni dokument. Znači, дека нема да биде испорачен. Ne, znači ne. I to su oni potpisali. I oni su ga svi zajedno slagali. Ja sam bio protiv toga da se Milošević isporučuje u Hag, jer sam smatrao da je najveću štetu napravio ovde u regionu i pogotovo u Srbiji i bio sam za to da mu se sudi ovde. Međutim, videli ste, ja nisam išao na te pregovore jer nisam teo da slažem čoveka, jer ja sam imao jedan sastanak sa Slobodanom Miloševićem zajedno sa Zoranom Đinđićem, gde mi je tad nuđen novac ogroman da pređem kod Slobodana Miloševića, gde sam ja odbio, ali je zato bio Čedomir Jovanović koji je plakao kada je trebalo da se preda Milošević, plakao je kod njega i tako je čovjek otišao u centralni zatvor, iz centralnog zatvora je prebačen i odveden je tamo. Da se uzmemo stvar, ja... Сигурно, колку пари ви понудија? Бидејќи ние секојаш на некој начин шпекулираме. Pa nema tajni, 10 или svi znaju, ne, 50. meni je... Колку пари Милошевиќ ви нудеше да поминете 20 miliona maraka mi je ponudio. 20 милиони марки. Jeste, to je bilo pre 5. oktobra 2000. godine. Mi smo imali sastanak s njim 96. godine kod njega u kući i on je otvoreno ponudio, jer je tad treba da bude dogovor između Zorana Đinđića i Miloševića oko zajedničkog ulaska u vlast. Međutim, zajedničko влегување во власт. Tako je. Međutim, Zoran Đinđić je imao nerealne zahteve. Љубиша Ристич, мислам во неколку интервјуа, а и кај мене во емисија, го има кажано дека е работено на проект Милошевиć и Đinđić да се во заедничка коалициона влада. Tako je, trebalo da bude ta zajednička koaliciona vlada. Međutim, Zoran Đinđić imao velike apetite. On je tražio telekomunikacije, tražio je policiju i tražio je sudstvo. I onda mu je Milošević rekao, dobro, ako ti ja budem sve to dao, čime ću ja da vladam. I na tom sastanku, kako vam kažem, mi je ponuđeno. To je 20 miliona. Tako je. Mislim, otvoreno. I rekao je da izabere ministarsko mesto koje bih prihvatio i tako dalje. I ja sam odmah odgovorio negativno, zašto se on iznenadio i rekao sam, evo, daću vam i odgovor zašto sam vas odbio. Сепак 20 милиони марки се 20 милиони марки, вака Tad сега. je bilo to ogromno plate. Тоа сега некаде 50-60 милиони евра, тоа не е пара за фрлање. Tad je bilo plate u Srbiji 2 marke do 3 marke u onoj inflaciji veliko. Ja sam odbio njega i rekao sam, predsjednič ipak je bio predsjednik, ja ću vam reći zašto vas odbijam. I rekao sam mu, prvo,
došao sam s ovim čovekom, pogledajte kako je pozeleneo, pobeleo, požuteo od straha, jer znao i ako ja odem da je to neka druga priča, odlazi i Branko Vasiljević, jer mi smo činili Demokratsku stranku, ne Beba, Čeda i Vesić i Znači, vi Branko Vasiljević, što beše šef na obezbeduvanje na Zoran Đinđić. Mi smo činili Demokratsku stranku, ovo sve drugo je bilo ništa. To vam ja tvrdim i to se sad pokazalo. Znači ništa. Vi ste vidjeli da je meni... propadna, celosno. Vi ste vidjeli da je meni Boris Tadić prišao na protestima da se rukuje sa mnom, ja sam ga odbio, niste da se rukujem sa mnom. Ima ti jedna izjava za Boris Tadić, bi sakali li? Hoću samo da završim ovo što je vrlo bitno. Ja sam rekao, predsjedniče, ja moram da vas odbijem, prvo, ne izdajem ljude, vidite, čovjek je polumrtav, a drugo, kako bi vi sutra meni verovali da neću vas da izdam za 50 miliona, na primjer. I čovjek mi je čestitao, džentlmenski, ipak, kako god je onako bilo zlodela u njegovim političkim potezima, privatno je bio gospodin za ove sve druge i mi smo se tako razišli. Ja sam rekao, ja ću vas srušiti i njega sam stvarno srušio. Ali nisam teo da učestvujem u tom ponižavajućem činu kao što su učestvovali svi da razlače čoveka na taj način, jer sam znao celokupan dogovor, sve. Znači imam dokument. Господин Смилович, вие, например, го обвинувате Борис Тадич, поранешниот председател на Република Србија, во два мандата избран за поранешен председател на Република Србија, и во мандатот на Зоран Джинđić баш директор на Српскиот Телеком, кој ви го баравте, не Зоран Джинđić го бараш Слободан Милошевиќ, го обвинувате дека добил некаде $10,000 на рака од Кондолиза Рајс. Кондолиза Рајс беше советник за национална безбедност во владите на Џорџ Буш. Tako je. Vidite, Tadić je bio najveći politički protivnik kog je Zoran imao u Demokratskoj stranci. Vi го имате документирано како ги добија тие пари? Zoran je dobio taj dokument gde smo mi komentarisali i onda je bio taj čuveni sastanak kod mene kući, da se nazvao Borisa Tadića i bio je Branko Vasiljević i tu imamo snimak ceo gde on sede u fotelji gde je trebao da bude izbačen iz Demokratske stranke. Си ги снимате со видеокамера? Da. Значи, како во лаверите што се објавува Кики, Фрики, Боки 13, значи, уште од тога се снимало, значи, постојано се снима. Ja imam, kao što imam i snimak onog čoveka iz BIA koji je dolazio da mi preti u ime Aleksandra Vučića pre onog našeg susreta u Londonu. Ja znam s kim imam posla. Да, вие упаѓате на пресконференција или јавна трибина на Александар Вучич во Лондон. Tamo se ne upada. To je 2017. godina, така? To je 2014. 2014. godina. Vidite, tamo se ne upada. Tamo imate obezbeđenje, ozbiljno obezbeđenje. Tamo su i tajne policije i javne policije. Imate kartu najavljenu. 2 meseca pre toga morate budete najavljeni, a mesec dana pred samog toga morate imate kartu. Ja sam imao kartu, najavljen sam bio, pozvan sam bio od strane Engleske da budem tu i ja sam imao pravo da pitam ono što sam tad pitao, to se sad dešava posle 6 godina, zašto si Aleksandar Vučić pokrao izbore? Господин Луич, поканети од Велика Британија или те поканети од МИ6 британската служба? Од кого сте поканети? Овде во Белград за вас важи или мислење дека сте близок со неколку мокни странски светски разузнавачки служби? Ja sam sa svima blizak. И дека врз база на тоа ги располагате тие информации, тие снимки, тие докази со кои може да компрометирате многу луѓе. Sa svima sam blizak. Kako da vam kažem, Srbija se sad i regionu upoznaje zapravo sa jačinom, sa istorijom našom porodičnom u republikanskoj stranci. Znate, moja porodica je i u političkom životu Amerike, i u NATO-u, i u State Departmentu, i svuda smo involvirani već dugi niz godina. I ništa ne dolazi slučajno. Ali moje opredeljenje, bez obzira što imam odličnu saradnju sa svima, moje opredeljenje je prvo Srbija, a drugo je, ja sam okrenut ka Americi, ka Engleskoj i ka Izraelu. To su moje opcije političkih stubova čemu ja težim. Господин Сандулич, вие спомнате $10,000 кои Кондолиза Рајс му ги дава на Борис Тадич. Ако вас Милошевиќ ви дава 20 милиони марки и вие не прифаќате, Борис Тадич, значи, според вас прифатил $10,000, многу помала сума, значи многу помала цената на Борис Тадич колку што е вашата цена. Толку je verovatno su oni toliko smatrali da on toliko vredi. I Zoran Đinđić je, znači mi smo se sastali u kabinetu, hitno me zvao, svi troje, objasnio me čemu se radi, ja sam se vratio kući i iz kuće sam pozvao Borisa Tadića da dođe kod mene, jer je Zoran Đinđić tražio da bude isključen iz stranke. Znači isključen.
I ja sam tad sprečio fizički kontakt Branka Vasiljevića, mog kuma, koji je zapravo bio šef obezbeđenja i koji je bio budući ministar policije i jedan totalni, kako kažem, temelj neke nove srpske tajne policije. To je bio čovjek, pravnik, sudija, sportista, karatista i on je trebao da vodi, inače ja sam ga i venčao, to je bio moj kum i tako dalje. Tako da je Boris Tadić ostao tada u Demokratskoj stranci zahvaljujući samo moje milosti i ničeg drugog. Вие значи му ги покажувате снимките. Вие располагате со снимки, со докази дека ги добил тие пари. Pa evo ja nisam raspolagao, Zoran Đinđić je raspolagao sa tim snimkom. Zoranu Đinđiću su predali taj snimak i on je bio besan. Американците му го дадоа? Verovatno, ili Amerikanci ili Englezi su mu dali taj snimak i on je besan zvao mene. Ja sam ga pitao, si siguran? Kaže da, video sam snimak, video sam sve. I onda smo mi imali sastanak, ja sam zvao, on je bio u Skupštini, tada je bio poslanik isto, Boris Tadić, zvao sam ga, on je došao kod mene kući i imali smo razgovor koji smo imali. Evo, neka me demantuje da toga nije bilo, pa eto. Господин Сандович, после 5. октомври на власт доаѓа таа демократска опозиција во Србија. Многу се збореше за атентатот врз Киро Глигоров 95 година. Многу мина смета дека може да има врска од Белград, дека луѓе од Белград, дека логистика од Белград е вклучена во таа операција на атентат врз Киро Глигоров. После промената на власт и паѓањето на Слободан Милошевич, кој Демократската партија или Демократската странка влегува во полицијата, иако имаше преодна влада, кај што господинот Прелевич беше министар за внатрешни работи, меѓутоа сепак после изборите овој 2001 година Демократската странка на Зоран Џинџич, кај што вие велите дека сте еден од клучните столбови, клучните играчи, доаѓа на власт, запоседна во сите институции на системот. Има ли некои траги, најдовте ли некои траги на српска можна врска во атентатот на Киро Глигоров? Pa iza toga je klasično stajala komunistička služba, stara udbaška služba i Milošević je bio involviran u to. Врз атентатот на Киро Глигоров. Tako je. Он има еден ден претходно, мислам, тука во Добановце состанок, Tako je. кај што разговара за можна царинска унија, спојување така натаму. Sad ću ja da vam kažem jednu stvar koja je vrlo bitna. Kiro Gligorov je bio jedan od retkih tih, kako ih ja zovem, jahači apokalipse tih 90. godina, koji je bio protiv rata. I on je bio jedna mirna opcija koja je teo da prihvati 5 milijardi koji je nuđen. Жак Делор. Tako je. Првиот човек на Европската Tako je. заедница, сега Европската комисија. Tako je. Nuđeno je Jugoslaviji da ostane u toj zajednici i pomoć odmah od 5 milijardi. Znači, Kiro Gligorov je bio čovjek koji je bio za to. Apsolutno je bio čovjek vizionar i bio je u to vreme za mene najbolji izbor te politike koji je predstavljao. Međutim, to nije odgovaralo ni Miloševiću, ni Tuđmanu i oni su čoveka koji je bio smetnja za mir i koji je zapravo trebao da bude jedan oslonac nove politike i put Jugoslavije, celokupne kako je bila u Evropsku uniju, on je ubijen zbog toga. Значи старите удбашки структури. Apsolutno. Тука од Белград. Тоа е 95-та година. 3-4 октомври тој доаѓа во Белград, разговараат со Милошевиќ, се враќа и са бајлето, значи другиот ден на пат за работа е извршен атентатот. Tako je. Znači, to je čista priča, nemojte niko da vas laže. Čovjek je ubijen zato što je imao sasvim drugu politiku i drugi smer u kome je trebala da ide Jugoslavija. Jer ipak, kako da kažem, Makedonci su tu bili između i Srbije i Hrvatske i Srbije i Kosova i Srbije i Bosne. Uvek su bili na jedan poseban način vezani za Srbiju. I imali smo uvek taj bratski odnos. I oni su želeli... Киро Глигоров ја носи таа одлука Македонија да прави сојузништво и партнерство со Америка. Предпоставам дека тоа е клучната одлука. И повикува тие плави шлемови, сини шлемови кои доаѓаат на границата. Tako je. Една година после тоа атентат е и тоа меѓународно, меѓусебно признавање помеѓу Република Србија и Република Македонија 96 година, мислам прачковски министар за надворешни работи, овде е Милан Милутиновиќ, кој потоа се станува председател на Република Србија, меѓутоа атентатот на Киро Глигоров сметате дека старите удбашки структури тука од Белград. Може ли да кажете што е потребно за еден таков атентат да се направи врз Киро Глигоров, да речеме? Кои све копчиња треба да се стиснат во тој мозаик на старите удбашки служби за да се направи еден таков атентат? Pa to vam je stara, kako kažem, služba koja je već imala iskustva, jer je ubijala po dijaspori sve one koji su bili protiv komunista. Sećate se šta je radila UDBA po Nemačkoj, po Austriji, po Australiji,
po Americi, sve one ljude koji su proganjali, koji su bili protiv komunističkog sistema. Mislite na kriminalno milje, Tako je. na Željko Raznatović Arkan? A dobro, oni su, kako da vam kažem, oni su jedan proizvod koji je mnogo stepenica ispod. Znači ima sepak nad njih igrač. Mnogo. Koji se igračite? Koji je mozokot? Možemo li to barem da otkrijeme? To su, kako vam kažem, instrumenti koje svaka država ima. Ali to su vam ljudi koji nikad ne vidite i nikad ne izađu u javnost. Naprimjer, Jovica Stanišić je napravio grešku kad je izašao u javnost. On je bio, naprimjer, jedna struktura ljudi koja je mogla da izda takvu vrstu naređenja. Ne kažem da je on i tako dalje, ali takvi ljudi su postojali u starom komunističkom sistemu. Ne vidite nikoga. Naprimjer, znalo se, naprimjer, da je Stane Dolanc čovjek koji je bio zadužen za to. Znači, vidite, nemojte da podcenjujete staru udbu Jugoslavije. To su bili ozbiljne ubice koje su imale još iskustva, još tada su imali iskustva iz vremena rata i svega. I tako da je to bilo lako izvodljivo tad u to vreme. I sad je izvodljivo. Vidjeli ste kako ima mešanja u makedonskom parlamentu od strane Srbije i službi Vučićevih i tako dalje. Možemo тука да дефинираме сама таа улога на удба. Тоа првенствено подразбирате КОС. Таа е мокната структура. Има две операции, едната е Лабрадор, втората е Опера. Во операцијата Опера, значи тоа се некои оперативни планови, се говорело, никогаш до крај не е докажано, дека всушност целата стратегија е како после распадот на поранешна СФР Југославија, овие структури на КОС, значи на тоа е она разузнавање на војната разузнавачка служба, да останат на власт во поранешните југословенски републики после распаѓањето на СФР Југославија. Таа ли структура учествува во екзекуција на Киро Глигоров? Не, KOS se nije bavio sa time, KOS se bavio jednom drugačijom špionažom, znači internacionalnom špionažom i u principu se bavila višom politikom. KOS je... Znači to je mozok, to je intelektualna. Kontraobaveštena služba Vojske Jugoslavije. I tu su u principu intelektualci bili. Ovom sirovom i surovom egzekucijom se pravila državna bezbednost. Klasična državna bezbednost, gde su angažovali po potrebi i kriminalce domaće i po potrebi strane kriminalce. U principu nisu htjeli da imaju dodirnu tačak sa drugim službama, stranim službama, da ne bi mogli da ih ucenjuju sutra zbog toga. Sam Duluć, kratko, ne mora da kažete, домашни ли странски криминалци беа ангажирани во атентатот врз Киро Глигоров? Не. Isključivo srpska strana. Znači isključivo 63-та пешадиска дивизија од Ниш, има ли некоја битка? Немојте да бркате. 63-та, да. 63-та и 72-та, to su vam časni ljudi, izuzetno sposobni. Znači ne se vključeni. Znači nikada nemojte da uopšte da imate to u vidu, jer znam kako funkcionišu, znam koji je to sloj ljudi, to je jedna časna vojska, ozbiljna vojska, da se razumemo, jedna najozbiljnija formacija u Srbiji, mislim i ovde u regionu. Ne mogu nijedni da im stanu na put i to su ljudi časni koji su u ratu, uniforma na uniformu, što oni kažu, ali nikad na civila, kamoli ne političke ubistva, ne, to sigurno ne. Атентатот на Киро Глигоров се случува во период на санкции кон Србија. Милиони и милиарди се вртат во таа недозволена трговија, нафта, цигари, деривати, така натаму и така натаму. Првите облици на правење на олигархијата потекнат од тие 90-ти години. Олигархијата во Србија, олигархијата во Република Македонија, олигархијата на Балканскиот полуостров, па дури една Бугарија. Олигархијата се прави врз база на кршење на тие санкции, ембарга кон тогашна СР Југославија, Србија и Црна Гора и така натаму. Фришоповите кои се отварат на таа граница помеѓу Македонија и Србија се всушност главните перални на пари. Многу пари се извртеа и се случи атентатот врз Киро Глигоров. Затоа ве враќам неколку пати на целата таа работа, иако помина некаде 20 години, 25 години или поточно, меѓутоа тоа е клучот на правење на една олигархиска структура тука на Балканот, која сега контролира све што може, медиуми, политички партии, служби, криминал, подземји и така натаму и така натаму. Pa, apsolutno je, to vam je posljedica ratnog stanja i dogovora političara. Pa svi znamo da je sin od Miloševića imao sve te free shopove na granicama. Znači, to je... Od srpska strana. Pa sve, to je javna tajna, to su ogromne pare. Svi znamo i Bracika čuveni, koji je bio šef carine, šta je radio i kako su se finansirale
tajne službe koje su bile u ratu. Svi znamo i šta se u ratu dešavalo, kako su jedni drugima prodavali hranu za municiju, kako su se puštali kamioni sa naftom, sa cigarama i sa oružjem i tako dalje. Znate, ovaj rat nije bio ideološki rat koji se desio u Jugoslaviji. Ovaj rat je bio pljačkaški i kriminalni rat. Mislim, Dulić, атентатот врз Зоран Џинџич, ве велите дека земјунскиот клан учествува во тој атентат. Иако многу луѓе тука во Србија не би се согласиле со вас и би рекле дека структури на МИ-6 всушност го имате извршено атентатот врз Зоран Џинџич. Вие сте добар познач на британските политички и разузнавачки прилики. Може ли да погрешите дека не е баш земјунскиот клан, туку нека друга структура која учествувала во атентатот врз Зоран Џинџич? Ono što mogu da vam kažem, što mi dozvoljava i moja politička struktura i ono sve, mogu da vam kažem da je zemunski klan tu jedna kolateralna šteta. To je sve što mogu da vam kažem i mislim da neki ljudi sede tamo nezasluženo u zatvoru. Ali, da vam kažem, mnoge stvari će se raščistiti onog momenta kad budem došao na vlast i kad budemo uhapsili Čedomira Jovanovića i Bebu Popovića. Baš povodom toga, mislim da će oni sigurno reći u zatvoru šta je tu istina bila, jer ja ću se potruditi da ne dobiju zaštitu iz inostranstva koja bi mogla da ih abolira od eventualne odgovornosti za to. Čedo Jovanović, кој спомнија подоцна во емисијата, поврзано со аферата Рекет во Република Македонија, уште малку за вас, бидејќи остана нели неодговорено, по овие информации кои може да се најдат за Никола Сандуловиќ, 4 обиди за атентат. 4 обиди за убиство. 6 puta su upravili. 6 пати. 6 puta, da, 6 puta. Како мачка, до 9 пати. Da, to sam ja rekao isto. Do 9 pati ali može hoću da kažem i jednu stvar. Igrom slučaja sam jedan put baš razgovarao sa tom vođom zemunskog klana zbog Zorana i zbog celokupne priče oko narkotika koji su se odvijali tad u vreme u Srbije i tad mi je rečeno uz prisustvu jednog bivšeg člana državne bezbednosti, direktno mi je čovjek rekao da je Čedomir Jovanović tražio ubistvo moje. I on i Beba Popović. Baš od zemunskog klana. Вас дури ве сметат како дел на таа звездарска криминална група. На среду е Шлюкич, за Ани Шлюка. Има ли врска од тоа? Дали Никола Сандуловиќ дел на таа звездарска криминална група или гангови? Нешто од типот на земунскиот клан и така натаму? Да кажем едноставно, стално се враќаме на тоа и ајде да... Не, првпат македонската публика, нели, има прилика да ве слушни. Прашањето е оставам за да можам да додам до изјавата на Александар Вучич, значи тоа е поентата. Сад ću da razjasnim uopšte. Beba Popović sa svojim strukturima, tim udbaškim, koji su radili na dezavuisanju naroda i koji su hteli da Zorana Đinđića, kako vam kažem, definišu kao nekog sumnjivo lice, on je taj koji je u nekoj beloj knjizi koja nikad nije bila dokument, je ubacio mene da sam s ljudima s kojima se nikad nisam družio ni sreo. Znači nemate vrska so to je zvezdarski klan. Vidite, da vam kažem, moj dosije policijski, ja nemam ni kod sudije za prekršaje za brzu vožnju. Ja nikad nisam bio suđivan, nikad nije protiv mene vođen jedan postupak i te ljude koji su me naveli tu, zaista niti se družim, niti poznajem i dobio sam sijaset, bar jedno 30 presuda gde mi je plaćena ošteta za bilo ko se to izjasnio. Ali hoću da vam kažem, bela knjiga koja nije bila dokument, oni su prozvali dokumentom, a direktni nalogodavac ubacivanja mene da bi se diskreditovao Zoran Đinđić je bio Beba Popović, opet on. И сакали ли ова изјава на српскиот председател Александар Вучич да искоментирате и еве како тој ве дефинира како познат наркодилер и човек кој го предвидувал и своевремено ја барал смртта на Зоран Џинđić. Значи тоа Александар Вучич, тоа е негова изјава. После некоја ваша средба со Джеймс Вокер, тој е човекот кој беше прв човек на ОПСЕ. Вилијам Вокер, Вилијам Вокер кој беше прв човек на ОПСЕ во време пред бомбардирањето на НАТО на тогашна Стара Југославија и на Косово. Значи Александар Вучич, првиот човек на Србија, вас ве дефинира како познат наркодилер. И човек кој ја барал и ја посакал смртта на Зоран Џинđić. Vidite, to je, kako vam kažem, ustaljen jedan način svih tih komunističkih tih... I ovo je komunist. Pa to je stari komunist. Aleksandar Vučić je proizvod komuniste i Šešelja, jednog komuniste koji nije ni Srbin, koji je zavio Srbiju i Jugoslaviju crnu, kao i ovaj što sebe naziva predsjednikom. Ja sam njega tužio za to krivično. Evo, u postupku je sud ne sme od straha da pokrene postupak
taj jedan je nadležan, taj nije nadležan, taj drugi je nadležan i tako dalje. Vidite koliko taj čovjek nema mozga i koliko je u paranoičnom strahu od mene, od političke moje moći i onome što ide za mnom i odabira kao mene budućeg lidera u regionu, da on sebi dozvoli kao predsjednik da izjavi takvu glupost, a vrlo lako dokazivo odete u krivičnu evidenciju i ustanovite da nikad nisam imao ne sa tim dodirnu tačku, nego bukvalno ni sa čim. I onda sebe dovedete u situaciju da vas ja tužim i onda vi bežite po sudovima, krijete se i ne znate šta da radite. Odmah sam ga tužio, jer to je bio zahtev i mojih članova, moje porodice, mojih političkih saradnika u inostranstvu i tako dalje. Ono što se tiče Zorana Đinđića, pa to nije tajna, ja sam mu ga opomenuo javno i rekao sam mu, doći će ti glavi ljudi oko tebe, to se desilo. Ti ljudi su mu posebno nosili kovčeg. Panika... Tukaj je bitno vidite, ta vaša sredba sa William Walker. Sad ću da kažem, ali ako vas neko nazove da ste vi narkodiler, a posebno ako je predstavljena država. Predsjednik države, pa ste što on sebi dozvoli. A ujedno u državi Srbije imate najveću plantažu marihuane u Evropi. I ja ga otkrivam svaki dan gde je umešan u ozbiljan narkokartel i trgovinu droge sa svim snimcima, dokumentima i tako dalje. I ako znamo da je njemu kumovi koji se bave time i da su ubice i narkodileri i šta dalje reći. U svojoj paranoičnoj, kako vam kažem, izjavi da sam to, on je pokazao svoje pravo lice. Znate kako, kao kad lopov viče prvi držite lopova. To je ta stara komunistička mantra da vam oni nalepe na leđa nešto i vi da se ne bi bavili onim što treba da se bavite, vi se vrtite u mestu i pravdate se za nešto što niste. On je to izrazio u besu, jer ja sam se video sa William Walkerom i oni nisu hteli da prikažu snimak gde je William Walker, to je bilo 14. mesto 15. oni su okrenuli datume, gde smo imali konferenciju naših republikanaca regiona, gde je William Walker bio gost. I William Walker se javno obratio medijima, gde je bilo medija širom i rekao je, gospodo, ja danas nisam ovde zbog Račak, ja sam ovde zbog ova dva gospodina ovde, misleći na meni i na gospodina Faton Kurtija, predsjednika Republikanske stranke Kosova, i da je on jasno i nedvosmisleno pokazao na nas dvoje da smo mi rešenje za Balkan. I da je mene William Walker proglasio svojim prijateljem i rekao je, on je moj prijatelj, to je rešenje, to je političar, a Aleksandra Vučića nazvao Miloševićem. I oni su se trudili da taj snimak ne dođe u javnost, međutim, mi smo iz Amerike dobili, oni su pouzimali, Edi Rama, Tači i Vučić su odmah pouzimali ljudima te snimke, da napravi cenzuru, međutim, Amerika je to pustila i mi smo to preveli i pustili smo narodu. Kako da vam kažem, ako vas neko ko švercuje oružje, dovodi u pitanje za šverc narkotika, otima ljudima stanove i zida kuće zajedno sa, i zamkove zajedno sa Milom Đukanovićem sred Beograda, ako vas neko takav nazove narkodilerom, a nemate ništa, onda vam je sve jasno do koje to strane. Vidite koliko je to paradoks. Ako sam već tako narkodiler, kakva si ti to država ako me nisi uhapsio i nisi me procesuirao? Вие сте пријател со Вилијам Вокер. Тој е прв човек на ОПСЕ и всушност е предходница на тоа НАТО бомбардирање на Србија, тоа е 99 година, значи мокен човек. Не може прв човек на ОПСЕ или на мисијата на ОПСЕ на Косово да биде човек кој не е во блиски релации со ЦИА. Тој е Вилијам Вокер. И дел на македонските албански партии некаде пред една или пред 2 години има средба со Вилијам Вокер кој беше тука во регионот. Се уште мокен, се уште може да влие врз одредени политички разврски, безбедносни разврски. Говориме за Вокер. Тоа е аферата Рачак, која беше искористена, нели, за подоцна да биде отворено тоа НАТО бомбардирање или отпочнато тоа НАТО бомбардирање на тогашна Югославија. Pa evo ja ću vas da pitam, da li mislite da jedan događaj može da izazove takvu akciju NATO-a i da bude bombardovanje zemlje? Svi pričaju, to je, vidite, vi u jednoj čaši vode stalno kap po kap. I ona zadnja kap, kad padne, ne izađe samo ta zadnja kap, nego izađe još dosta vode iza toga. Puno se stvari loših desilo na Kosovu pre tog Račka. I puno je puta Milošević... To je posledната капка, значи. Pa da, pa Milošević je radio zlodela tamo i radio je krvoproliće, kako je nezapamćeno u 20. veku. Nezapamćeno. Вие сте пријатели со Вокер. Jesam. Која е еднината на Балканот, на Србија, на Македонија,
Вие ги имате тие комуникации, ги имате тие контакти, можеме ли да дефинираме која ќе биде иднината, бидејќи полека влагаме во некоја разврска. Александар Вучич, освен што ме нарече наркодилер, вас ве дефинираше како негов најголем клюкач или напаѓач заедно со Миломон Бркич од Телеграф. Дека вие сте луѓето кои се бават со него и сите лажни вести, фейк ньюс околу Александар Вучич, дека вие всушност ги генерирате тука во Србија. Дека ќе почини за 3 години од СИДА, дека болен од СИДА, дека е трговец или вели трговец на оружје, дека го гради Белград на вода заедно со Мило Ѓукановиќ, дека не станува збор воопшто за некои арапски пари, така натаму и така натаму. И тргна во контрафанзива против вас, значи ко председател на држава ќе тргне во контрафанзива против Никола Сандуловиќ, тогаш значи вие сте некој респектабилен играч тука во регионот. Политици у кои ја сада морам да уđem, hteo ne hteo, u tu prljavštinu oko svih tih manifetluka Aleksandra Vučića i svega što radi, je apsolutno jasno da je on upleten zajedno sa Milom Đukanovićem u Beograd na vodi. Upleten je sa tranzitom oružja. Ja sam postavljao slike oružja, kontingenata oružja koji je odlazio sa turskom avion kompanijom. Onda i za Kamerun, i za Mjanmar. Oružje tuka od Srbija? Da. Ili samo tranzitira preko Srbije? Ne, iz Srbije. Oružje iz Srbije koje je proizvedeno i koje je išao i da su se naoružavali i silovi, ratnici i Boko Harem i tako dalje i tako dalje. Znači, na mom profilu možete da pronađete sve to i to je jedan bio od uslova zašto je i Slobodan Tešić ispred Amerike stavljen ponovo na crnu listu za izvoz naoružanja. Vidite, ja Aleksandra Vučića izazivam već odavno na TV duel. Na tom TV duelu bi region i Srbija ustanovili ko laže i ko treba da ide u zatvor, a ko ne. I ja mu i sad prilikom poručujem, izvolite, Aleksandre Vučiću, dođete u studiju i donesete sve što imate za mene, a ja bi morao da povedem još jednog momka da mi pomogne da ponesem što imam za njega. Znači sve dokumente i tu nema šale, ovde nema igre. Gospodin Snudić, što oružje je švercuvano? Od Titova Užica oružje, od prvi partizan Titova Užica ili Krušik, nešto? Krušik, prvi partizan, Valjevo, sve. Znači, stano zbor za kuršum i municije ili za nešto pokrupno? Bilo je svega. I mina, i minobacača, i raketa. Koja je suma na pari stano zbor? Suma novca? Da. Pa to su ogromne sume novca, to je u milijardama. Znači, so pomoćna turska avijakompanija. A imate slike na mom Facebooku? Da, ja čisto izgledam tije slike. Da ljudi pogledaju da sve, imate slike, mi smo imali slike direktno tu, sve što je zapakovano, koliko otišlo i šta je posle preko Turske išlo za ISIL. I to je direktno prosleđeno Vašingtonu i mojim republikancima. I to je i kod gospodina Trumpa na stolu. U ovoj priči u kojoj sam ja ušao, ja znam da se bavim politikom gde su kriminalci zauzeli države. Vašu državu, moju državu, Kosovo, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu su zauzeli kriminalci. Znači, taj konglomerat političara koji su na vlasti, koji su kriminalci. I oni za svakoga viču da je kriminalac i za svakoga nađu da je ovo i ono, a oni su, eto, milijarderi, ne znamo kako. Ničim izazvano. Eto, zato što su mnogo pametni, a države su nam gladne. Ova Belgrad na voda. Veli дека се пари на Мило Ѓукановиќ и на Александар Вучич. Многу пари е тоа. Тоа се гледа дека скапа инвестиција, неколку милиарди евра, во најмала рака неколку милиарди евра вреди целата таа инвестиција. Од кај се тие пари? Од оружје и droge. Од оружје и дрога. Тако е. Šta ste mislili? Od čega se zidaju hiljade i milioni kvadrata? A kolaps u Crnoj Gori, narod gladan, kolaps u Srbiji, narod gladan, pretura po kontejnerima. O čemu mi ovde pričamo? Neka me demantuje, vidite. Cela priča može da se prekine onog momenta kad Aleksandar Vučić izađe na TV duel sa mnom. Jer on mene drži u mraku, preti meni, preti moje porodici, oslobađa ljude koji su izvršili atentat nadamnom, napadaju me u sudnici fizički, to su non stop pritisci razne vrste, vređanje ovako, onda vas nazove vas ovim, pa onda ne sme beži po sudovima, beži od mene. Sve možemo da rešimo i u regionu, apsolutno može da bude jasno ko laže od nas dvoje. Sednete ovde, kao što on sedne, kao što seo ja, sednemo ja i on i gleda nacija cela i da vidimo ko što ima da iznese. Prv put za vas slušam, objavljen je tekst во Informer. To je jedan od bliskite medijumi ili bliskite novine na Aleksandar Vučić,
господин Драган Вучичевич и објавува дека ке Зоран Заев во Скопје направен план за рушење на Александар Вучич. Тогаш првпат го прочитам името на Никола Сандуловиќ. Се спомнува тамо во тој текст дека тоа е на 8 февруари, тоа е минатата година ако не се лажам, дека сте имале средби со Ерик Брнс и со Зоран Башановиќ. Дека информациите до Србија се стигнати преку бугарски разузнавачки структури. Сте имали ли средби во Скопје? Сте били ли заедно со дел од српската опозиција на средби во Скопје, за кој пишува Информер, на кој сте добиле пари, сте имале разговори со Зоран Заев за рушење на Александар Вучич? Да вам кажем, Информер се у Србiji гледа као jedan šund. Се согласувам. Значи, апсолутно jedan šund и Вучичевиć, taj Vučićević, vidite, ja sam ga jedan put sreo, išao sam sa suprugom u gradu i setnem ga. I ja kažem, o Vučićević, dobar dan gospodine Sanduloviću. Ja kažem, vidi Vučićeviću, uhapsit ću te prvog dana kad budem došao u vlast. On kaže, a nećete gospodine Sanduloviću, dogovorit ćemo se. A ja kažem, nećemo se, dogovorit ćete u zatvor. Ići u zatvor sigurno. Šta hoću da vam kažem? Da li je točno ovo što piše? To je laž. Znači, to je laga? To je laž. Prvi susret između mene i gospodina Zajeva se desio. Susret je inicirao moj partijski, moj politički kolega na Kosovu, gospodin Faton Kurti, predsjednik Republikanske stranke. I mi smo se kao jedan zajednica Unija Republikanaca Balkana sastali sa njim da porazgovaramo, da vidimo na koju stranu ćemo voditi politiku u Makedonije i tom sastanku su bili i predstavnici albanskih stranaka. O Republika Makedonija. Tako je. I mi smo onda doneli odluku da ga podržimo. Zoran Zaev. Tako je. I onda je gospodin Yi iz Amerike posle toga, posle našeg izveštaja... Koji ti? Tako je. On je došao posle i posle onih batina koje je dobio malo u parlamentu, mi smo mu to već javili posle si premijer. I tako smo ga mi postavili. Ali što se tiče ovih drugih stvari, ja apsolutno nikakve veze nemam ni sa bugarskim pričama. Ne. Znači, tuka je definicijata mnogo jasna tekstu. Znači, možemo da go definiramo. Ne, samo da definišemo. Znači, pogotovo sa Bašanovićem. Znači, Bašanović je za mene persona sa kojom... Da li je ko srpska opozicija? Ste bili vo Skopje na 8. februari minatata godina? Nemojte, molim, to su znači, takve... tuka je Đilas, tuka je Vuk Jeremić, Nikola Sandulović, znači, ste došli vo Skopje, sad ću da vam kažem kada na sredbi so Zaev i so predstavnici amerikanske administracije ste rabotali na plan za rušenje na Vučića. Ja i gospodin Kurti mi ne krijemo, mi možemo da kažemo da smo saradnici američke administracije i politički istomišljenici. Mi i on na Kosovu i ja od Srbiji, mi hoćemo Ameriku kao jednu od stubova vodećih država za pomoć ovde. Ja sa Draganom Đilasom, sa Jeremićem, sa Obradovićem i sa tim konglomeratom koji sebe nazivaju, sami su sebe prozvali, nemam nikakav kontakt i nikad neću imati. Znači niste bili sa njim u Skopje? Nikad u životu. Nemam ni u Skoplju, ni u Srbiji bilo kakav kontakt sa tom stranom. Koliko pati imate dojena u Skopje, vije lično, ako niste došli sa njih, koliko pati vije lično imate dojena u Skopje i ste imali sredbi sa Zoran Zaev? Pa bio sam na to sastanku, sam bio ja, bio je jedan gospodin iz Makedonije, koji je trebao da predstavlja Republikansku stranku, međutim, ostavit ćemo ga po strani, zato što njegova uloga nije bila tada važna. Bio je gospodin Faton Kurti i sa suprotne strane bio Zaev i predstavnici albanskih stranaka, koje su podržavale Gruevskog i tad više nisu ga podržavale, zahvaljujući gospodinu Fatonu Kurtiju i onome i meni kao predstavniku srpske strane, gde sam rekao neke normalne stvari i šta očekujem od zajedničkog života u Makedoniji, Makedonci, Srbi, Albanci, Bošnjaci, kako treba da živi, složili smo se da trebamo da ga podržimo. I posle toga je sve već bilo onako istorije. Mi smo znali da će dobiti batine u parlamentu. Ja sam, čak sam mu poslao i poruku Zaevu bio i da se sloni kod mene u Beograd. Međutim, on je teo da ostane i onda kad mu je razbijena glava, mi smo se smijali i kaže, sad si postao premijer. 27. april, rekovte дека има улога на тия стари удбашки структури од Белград, по тоа што се чуваше во македонскиот парламент. Горан Живалевиќ беше снимен, па подо беше повлечен. Се јави еден конфликт помеѓу Србија и помеѓу Македонија, дури до ниво на повлакање на амбасади од едната и од другата страна. Улогата на Србија во 27. април 2017 година, после таа
случка, или тој не имал настан, или тој упад во парламентот, случување на народ, обид за пуч, обид за државен удар, или секој различно ако дефинира тоа што се случи, се промени власта во Република Македонија. Која е улогата на Србија, на српските разузнавачки структури во целиот тој процес? Aleksandar Vučić je direktno uticao na to i na taj haos tu. Videli ste, oni su mene prvo napali zašto sam se sreo sa Zajevim. Znači, pričali su da je Zajev albanski ili šiptarski lobista, kako oni hoće da kažu, da je ovakav, da je onakav. I posle toga su se vrlo brzo dogovorili. I ja koji sam tada Zajeva protežirao i branio, bio sam razapet na krstu, a posle su se oni izljubiše se, zagrliše se, spojiše ih novac i kombinacije i postadoše čak odlični prijatelji. Da, gospodin od Zajev, gospodin od Vučić i Edi Rama. Tako je. To je taj mini Schengen da Paradajz brže prođe, a onda ja postavim snimak da mesto Paradajza ide u folijama od soka, ide cigare, ide heroin i bude katastrofa. I ja najavim posle 2 dana, kažem, ovaj mini Schengen je prevara, jer će se brže odvijati šverc oružja, cigara, droge i svega drugoga i posle 2 dana ih uvatimo na mađarskoj granici, otvorimo sve, ja postavim snimak i pogledalo već 600-700 hiljada ljudi. Znači, Aleksandar Vučić učestvovao во државен удар во Македонија. И тоа се случило на 27. април 2017 година. После тоа станува близок пријател со Зоран Заев. Pa vidite, Aleksandar Vučić, tako je. Aleksandar Vučić je i probao da učestvuje i u onom udaru državnom u Crnoj Gori. Pa se onda dogovorio sa Milom, poslao je ljude iz Srbije i stanove da će da budu, pa je onda javio Milu Đukanoviću, gde su ti ljudi? I onda su došli ljudi, uhapsili ljude, jedno sedi čovek, general policije sedi u zatvoru bolestan. Eto, to je Aleksandar Vučić. I taj za nekoga kaže da je narkodiler i da je lažov i sve. Dobro, Snežlić, koliko pari во тој мини Шенген се вртат? Mi pričamo o milijardama. Milijarde. Vidite, samo Đukanoviću je jedan račun 2,8 milijardi u Dubaju je tražila agenti federalnih rezerve Amerike da se blokira, ovaj nije teo Gaza Dubaja da mu blokira. Blokirali smo jedan račun 450 miliona u Švajcarskoj i sad će biti blokiran drugi 400, ali on je već 30 godina vlasti, zamislite koliko. Po one informacije koje sam dobio, sad sam baš skoro pričao na jednom sastanku, smo bili, da sam ja i onda Zorana vodio, to je bio jedan sastanak za bezbednost jugoistočne Evrope, gde su dolazile sve službe, jer ja sam imao jednog odličnog prijatelja u Interpolu i imam dobru saradnju s njima. Po našim informacijama, u Grujevskom je, na primjer, u Rusiji ostalo zarobljeno nekih oko 5 milijardi i to će ostati tamo, dok je, baš sam bio iznenađen i rekao sam, poslao sam da dobijem potvrdu da je čak Vučiću nekih i do 20 milijardi tamo zarobljeno u Rusiju. Rusija? Da. To su ozbiljne cifre. Za Mila se isto, mislim, to su milijarde ozbiljne. Svi su oni milijarderi. Čak i Dodik koji ima svoj privatan sef u Laktašima u kući, mi znamo koliki sef ima, možda uđete u sef, tu drži novac. Znači, Milorad Dodik doma si ga čuva? Po principu, mislim, ne drži sve normalno. Da može da spije na njih, ko na pernica. Pa i Vučić isto, mi znamo šta ima u kući, koliko drži keša i koliko mu brat drži keša. Mora da shvatite da je to konglomerat ozbiljnih mafijaša. Ако ова ви беше интересно, следната емисија во четврток 22 часот ќе биде уште поинтересна. Тамо ќе говориме како Никола Груевски бега во Унгарија, односно бега во Будимпешта, кој му помага и кој е мозокот на операцијата Рекет. Значи, ова беше првиот дел на интервјуто со Никола Сандуловиќ, јас ви закажувам ново дружење, четврток 22 часот. До четврток е 22 часот и вториот дел на интервјуто со Никола Сандуловиќ. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.